لهر جاکی بنفدم و حمود دمه و باش منها دمه پیشکش کرنا بولتنا دمجمیر ششو دست پیکی دجی سرنوچا سەڵاتدەریا فەرزکریە پەیەدی هەموو ڕەواندیەن سیاسیەن کورد و عەرەب لە بەژارێ قامشلۆ ڕادەستی سیستەمە ئەولەهی ڕژێمە سووریەکردن. مسلم محمد اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دبێژە خەلکی ڕۆژاوای کوردستانی داخوازا دیارکردنا چارەنویسا گرتیên di zîndanên PYD de dikin. شەپێلە پێشەڕۆژە کورد لە سووریە دبێژێک و قندیل کوردستانە سووریەش بۆی ڕادەستکردنێ ژەڕژێمە ئەسەد ڕائامەدە دکێ. پشتی 7 ساڵان ji zîndankirinê ciwanekî Kurd dibin eşkencê de jiyana xwe ji dest da. Hin zanyarî hene derbarê wê yekê ku desthaladariya ferzkirî ya PYD hemû revandiyên siyasiyên Kurd û Ereb li bajarê Qamişlo radestî sîstema ewlehiyê ya rejêma Sûriyê kirine. Herwiha hat zanîn ku PYD beriya niha û dema şikestina xwe de li bajarê Efrînê Rojavayê Kurdistanê hemû revandiyên siyasiyên Kurd radestî çekdarên ewlehiya leşkeriya rejêmê li Helebê kiribûn ku ji wan jî xebatkar Ebdirehman Apoya endamê Polîtbüroya endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya. مسلم محمد اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ڕاگەاند و خەلکێ ڕۆژاوای کوردستانê daxwaza دیارکردنا چارەنویسا گرتیên di zîndanên PYD de dikin û dezanîn ku PYD jiyana siyasî û civakî li Rojavayê Kurdistanê ji nav biriye. سیاسی لە ڕۆژاوای کوردستانê نینە و ژێبەر هەبوونە هزرên cawaz çendîn kes ئەندامەکەی پۆلیتبیرویا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دەبێژێ ئەvە چەندین جارە خەلکێ ڕۆژاوای کوردستانی و کەسوکارێن ڕەواندیان یەن کو لە سەردەستێ PYD هاتنە ڕەواندن daxwaza دیارکردنا چارەنویسا زارۆکێ خۆ دکن لێ PYD بتو ئەوایەکی بەرسڤاوا نادێ. مسلم محمد اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ڕاگەاند PYD باوەریە wê بێ سازان و ژیانە سیاسی لە ڕۆژاوای کوردستانê نینە و ژێبەر هەبوونە هزرên cawaz çendîn kes ڕەواندن و حتان هاژی چارەنویسا wan ne diyar e. Lewma xelkê Rojavayê Kurdistanê daxwaza wê çendêtkêk û çarەnویسا wan werê diyarkirin. هەروەها مسلم محەممەد داخویاکردن کو بەدەهان ئالیگرێن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە و ڕۆشنبیر دە زیندانên PYD دەنا ئەو ژێ ژبلی بەدەهان سەرکردا و گۆجیک و ئەvە چەند جارە داخواز دەکەن و چارەنویسا ڕەواندیên دە زیندانên PYD دە وەرێ دیارکردن لێ PYD بە تو ئەوایەکی بەرسڤاوان نادێ و PYD نکارێ بەرسڤە تەڤەیە خەلکێ ڕۆژاوای کوردستانê bidê. ئەندامێ پۆلیتبیرویا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ڕۆناهی خستە سەر مژارەکە گرنگ و گوت و PYD ژیانە سیاسی و جivakî لە ڕۆژاوای کوردستانê تێکدایە و تە پرۆژەیەوانیە کوردی تونەنە و دەماک و شکستان بدەست vەتینێ PYD دەست بە گرتنە ئەندام و ئالیگر و شەوتاندنە نویسنگەهێن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە دکێ. مسلم محەممەد دەزانین و پشتی ئەفرین کەتە دەستێ تورکیادا چەکدارên PYD ئەو سەرکردەیەن ئەنەکەسەک و دزیندانên wan دەبوون لە ئەفرینێ دەرخستن و حتانها نەهاتیە زانین چارەنویسا wan چییە. داویدا ئەندامێ پۆلیتبیرویا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ڕاگەاند کو پێویستە PYD دەست ژڤکاران بەردێ و تەبایە گەلێ کورد لە ڕۆژاوای کوردستانê pêkve ji bo berevaniyê di ber mafên xwe de tê bikoşin û mafên xwe di destûrê Sûriya nû de bisepênin. بەڵێ تەماشەوان نێژاژ و بۆیە گوتوبیژێکە بێتەر لەسەر داوین پێشهاتێن باژارۆکن ڕۆژاوای کوردستانن هاتریا سکای باش ڕووبەکاری سیاسی مەنال حیسکۆ لێ گەڵەمنا مامۆستا مەنال دەمباش داوین تەبگەریە PYD ئەوەکو ئال و سلۆگانên xwe ji nava bajarên ڕۆژاوای کوردستانê dirakê û bi taybetî Hesekê û Qamişlo û niha geştine navçeya Rûmêlan û Dêrikê jî هەروەها وان ئەباهیان ژی یەکون ژێ ڕژێمێ وەرگرتبوون و کرێدابوون ڤالەتکە ئەو ژش بۆی ڕادەستکردنا باژارۆکن ڕۆژاوای کوردستانê بێ تەبایی ji بۆی ڕژێمە ئەسەد بنەریناتە چ خوێندنێک ژێرەتەکردن و چواتەیەکێ دێ ئەv بویێرەها. Rêz û silav ji bo te ji bo temaşevanê programa Arkê gelek spas mamosta.
دوێ دەرێدا دوێ ئەم ڤەگەرنە ساڵا 2012 پشتی گۆ ڕێژیمە ئەسکارم بێژم بێتر وەکە دەبێژن بە عەرەبی عەرابێ vê اتفاقا هەنا ڕێژیمە ئیرانê لەگەل ڕێژیمە سووریێ و ڕێژیمê سەڵاتدار ئەوەی بۆ کوردستان بندەستکردنە اتفاقێک بە قەندی لێرەکردن li گۆر wê peymana گۆ بە قەندی لێرەکردن ji wê derê esker peya kirin girîlayê PKK peyayî Kurdistanê kirin di wê kontrakê de duê lev hatina di nav her du tarafa de wabû rejîmê ew weke haris yanî ji xwe re bi kar anîn di deverê Kurdî de ji bo xatibin heta hedekî em yani dizanin piştî derayê 2011 piştî 2000 yani em bêjin di 15 meha 13 de demonstrasyona herî mezin piştî derayê di Qamişlê de çêbû got bi hezarê insana derketine kolanê ji wê derê rejîmê tirseke xwe mezin dît rabû rejîma Îranê û rejîmê dorûber Qendîl weke haris anîn divê derê dema em dibêjin heye dê careke dî Tirkiye teslîmê rejîmê dike baweriyê min de em duwarê weke dibê lefzî bi erebî dibêjin em hinek şaşîtiyê dikin na ew tiştê got rejîmê teslîmî wa kirbû perê xwe standin weke dibê qelen stand Qendîlê bi milyona dolar standin ji gelek aliyava em karin vê najîkê bidine xuyakirin û bi hezarê xorta belkî jimar ji 12 belkî bigê 17,000 insan jîkê ji ber got Efrînê tenê de zêdeyî 5 heta 6,000 insanê Kurd jiyana xwe ji desta di Qamişlo de ên û gund û bajarê dî de ên nekêmtir bê ji xeynî birîndara kesê got îro birîndarin ev hemî bûne bi qurbaniyê Qendîl û Qendîl îro careke dî rejîmê ji warek got got gelekî em spasiya we dikin we karê xwe gihande serî vêca dema we bi hin di qedê bi dawîtê em dikarin bêjin ku ew girêbesta di navbera rejîmê û PYD de bi dawî hatiye نه ام بیژن د نقبینا پی دی رژیم د هه هنه خال مانه هنه کتشنه گرینگ مانه او تشتانا جی کی گریدای اتفاقی ناف دولتینا یعنی بهتر امکارن بنا زلال بکن پشتی 16 مه پشتی رونشتنا ترامپ و پوتین ای دوی رونشتنی دا اچ انجام جه درکوین اچ اتفاق جه درکوین جبرگو نها او دبی بازار کدی ترکیه نها روشا سوریه بگشتی یعنی کتیه دسته روسیا و امریکا امریکا دا و اسرائیل حتی حدکی دوی دره دا ای زلال به کا ای پروژه ایرانی چی به هنگی ای پیاده و قندیل بجاره که زلال تر بیش برا بله بله مامستا او رێکەفتنا di navbera PYD û rejîmê hatî kirin wekî fermanekî bo ji aliyê rejîmê ve bi taybetî jî mamosta menal dema ku rejêma Esed jê xwest ku ne bi tenê al û sloganên xwe ji nava bajara Rakê û Abeyan radest bike belku ew dergehên sinûrî bo nmûneyê Sêmalka bi herêma Kurdistanê re û dergehên sinûrîyên ku li serê Kaniyê û Dirbêsiyê bi Tirkiye re sinûrî daxwaz kir ku wa jî radest bike قربان هن بهن الجور جو عمل السياسات مزينن الجور راغاندني يعني اتفاقيه دولي بقشتي ام بيجن نقبينا دولات هذا ريجيما اسد بميني دما بيدا او مانجيكي يعني غريدا هنا بروجي ام بيجن دولتيه دوی داره د دماغ بو ابیجن رژیما اس دما به د ببینی دوی هنگی تو گروپی دی ترکیه نمینن او بتایبتی گروپی چکدار یعنی اف گروپی گو ایرو جعفرین درس بك حتى بيركا حمكو دوی داره دوی ترکی خو بده بر مسئله سوری خو بده بر مسئله ایران یعنی دوی لفاتنک چه به انو سوری دی رنگک ج آشتیه چه به او آشتی د بیرو باوری بده ای بهتر گریدای رژیما اسد به دما پیشلا ای بن سالاداریا رژیما اسد به دوی داره دا پی دی بخوازه نخوازه یعنی ترکی ای قبول نکیج عالیه کی بج عالیه میدیای و چه خد باوریه بخواد وک شخص گو قندیل بروجا انقره بريفه دبي خدمتش بروجا انقره دتكي وقت شريعه عفرين دهات خويا كرن بيتشاوا بيشتي شل وتشتكرو جشر تشاوا سركرداي قنديل امكان بيجن حدكي مازن زيدي بيسح انسان كادروي واخو تسليم كرن او يقول استخباراتي عسكري تركي وغريدايبون وتشاوا عفرين فالا كرن تشاوا عفرين فروتن وتشاوا مالو بري خوجوي در درخص حمي غريداي نبهدو وحمي يعني تشتكي بدقوتنا نورمال امور سرفينا بسكنن لي تشتي هري جرين كرك ملت زانبي بيد دي بروجا سياسي تنبو قنديل بروجا سياسي تنبو قنديل کردستان سوریه جخوره پیک آنین دکادا شرد جبوی خاطر گو تریلیون جی قازانج بکن و برجواندی دجمن بدنا پیش. باشه ما مستعمل هر چند تجی هم جپیکر تقول نزدیک 17,000 کردن روجاوی کردستان سردست پیده هاتن دانه کشتن. لگور زنیارین دم 11,000
کەس ji demek û PYD desalatdariya Rojavayê Kurdistanê ji rejimê wergirtiye 11,000 ciwanên Kurdan dane kuştin û şehîd ketine. Bi nerîna te madem ji ber çê xûna wa 11,000 şehîdan hat rejandin. Ev pirsana me pirseke dîtir ke vegirê didê gelo 4,000 gund di Kurdistana dibin destê Tirkiye de ji bo çi hatine wêran kirin. Misêbîn û Şirrex û Cizîr ji bo çi hate talarkirin. Kurd Kurdistana Rojhilata ji bo çi pêşmergê qedepa Îranê kuştin. Çima destê xwe xistine Kerkûk û Şingalê de. Mane ev hemî pirsin, hemû girêdayîn wextê em bersiva va qasa bidin. Em ê fêm bikin got Qendîl bi rastî jî kê proje dewletê داگرکری کردستانیا گریدای استخبارات دولت داگرکره لکی داره دبی پروژه کردی هاوی دبی کردابخی بقربان و مخابن دبن سها ناوی مازنده جرزگار کردن و سرخبونا کردستان مازن حتی پروژه امه دموکراتی ایرو گوهیجی ملت ملقامش والعفرین الکوبان الدرکا حمکو سریکانیه و تربسپی و عاموده هیجی شیار نبونه هیجی که لخوینا شهیده خو خدی در ناکن هیجی باور ناکن گو قندیل او دفروشه وکا گومروف دبازار در چاوا شخوره بیجم به چاوا او بترولا جزیره دفروتن یا گو ایرو دبابه رژیما سوریا حتی ایرو لسرلنگی خوسک بین یعنی بوا دبابا شردکن بوا توکم مدفعیه حمیککو بروجك لفهاتن رقابيج آلية استخبارات دولتي وقنديلي فبو ومخابن كشو خورتي كردي كردستان سوريا ام بيجن برا نحو 10,000 بي برا 11,000 بي برا 8,000 بي بله ما مستوى خوينا شخصك بيتا كشتن بله پشتی دوباره کرنا دست سر کرنا رژیم روشافای کردستانی پککی پیاده و چه جدای کو باب وان جوانن کو هات داینا کشتن و شهید کرن جواره بیجه دفيدي دا تموتم بروبليمك كمان برمز هذا ما مناقشات سياسات ديك الملتين ما يكرت بون بحث خوينا شهيدات بيقو ما شهيد جهه سرزيه وسر بلنديه وسر فرنسيه سر ما جبر انساني شهيد طوال يا شهيده كيد ببربدي شهيد معناته كسا كيد بر حقيه دخبات ودوز كريا بس مخابن كسا يقول دوزا قنديل هاتنا شهيد ترند بيرو باور يبدا اوانا جكيسي خوشون اوانا دفي روجك جي روجا داقت ام بيجن محكمه كنافنا توي به محكمه ملتي كرد بقي قناغي وقوتي دفي دوز بينا فكرن قالوا ام جبوي شد رقايد هاتنا شهيد كرن ام ديرا زوري جبوي شد هاتنا شهيد كرن ام من بجدا ام جبوي شاتنا شهيد كرن عفرين ما افكم كجبوي تشكروا داوي با تسليم كرو سر كرداي بيكي بجلي بيرك اجي دركت بازان وبري خدانا قديله تبلو چنطي دولار جو بخره برن دفي مال باطي شهيد القفقرن برسيج خبكن باشا قالوا دماغو ما تقامش له عفرين وكوبا رزقار بو ام حميد زان استخبارات الرجيم مربع الامن دي تقامش له دبون ام حمود زان درميلان دبون ام حمود زان كوبا عفرين دبون معسكري ترطب معسكري فوجيس سهوشاش اف حميد فوجي رجيم بون بترول درياو رجيم بتاتا بروفيل اف برسانه حمي برس لمازن دفي مال باطي شهيده فينا البرشاف دين ودفي لسر خوينا زاروي خو بميراني بسكنن جسارت بسكنن او خوينا جوهات رجاندن جبوي دوزا كردستاني بو دفي ونضا نشي ابج مال باطي شهيداتي خستن دفي قد سري خوش فيرا نطوين دوزير قنديلي فكن باشا ما مستعمل نبتن پیده الو سلوگان خوش نبنده باشارین روجاوای کردستان راکرنه بلکو آلا رژیم سوریه جی بلند کریو وینین بشارست جی لدامودزگهن حکومی هاتنه بلند کرنو دالقاندنم بیجن هروها پرسکدید ورد جیه دمکو پیده بردوام شکستان دست بتینه کاربدانه که دکه داکو ویش کستاخوا پردپوش که بون و دمکو جعفرینه وکشیا و عفرین جه دست دا بیجن کتاب دست ترکیه دا دمو دست پیاده داخواست کرد داخوازال در خصنا کنگره نیشتیمانی کرو د پشتویره دست به حلمت که گرتنی و بنچاب کرنی کرد بنارینات و جاره بویره داوی وکو کتی خویا کرن داوی به گربستان بر رژیم اسد و پیاده دهاتیه کرنو جه پیاده لروجاوای کردستان نما پیاده و چکار بدانی بکی دباوريه بدا ايرو بيدي وكري خصنك سياسي دما امش بشي سياسي بفكرني يعني چند كساج نافي درخن او خد برش دبيرو باوريه بدا كسي سر بخد نافا تش صالح مسلم به تش عبد السلام به تش اف كسانا به نخدي بريار كاري بيجي ايو كشاهين شيلونا ايو كروهلاتن نو هكيم زيدا بلكي آلدار خليل به بس افيدي تركي حمي تشت دستي وادا دينيش برغو بروجا قنديله بريار قنديله لهكر هاتو بيدي بوبانا وكا
پارتیەک ji Partiyê Kurdistana Sûriyê duê kavê da me yê gotibane nexeme tiştê got çêbû siyasetê da dijminayetî tineye di dawî da bê ser tawlê rûnin em ê hevdûra peymana bikin em ê hevdûra xebatê bikin lê di bîr û baweriyê min de îro peyedê di tengasiyekê de ye peyedê gunehkar et heqê milletê Kurd da ji ber got peyedê beşê qendîlê ê di nav me de bû peyedê îro destê xwe bavêjê çi Kurdistana başûr bê yan jî kê شخورا الكونغري نتوي يا نافي مزن يا نزيك بودك بانجمنا كردير انا كسير بكي دفي دري د ايرو روج بذيرنجي ايرو جو انا كسيان جي تش طرفي دي تركي دستي خو بخي دستي بي دي د 12 شروطا دا د بيرو باوريم د بيت الشريكي خوينا وشهيدا د بيت الشريكي كوم كجيا عفريني وعامودي وكوباني دفي بيشي افتشتانا زلال ببن دفي بيشي بي دي خوش قنديلي بشوي دفي بي دي قبول بكي جو بو سبب كشتنا كچو خورتي كردا دفي بيدي قبول بكي جو اتفاقيه هولير ودهوك اوي نشت جو بسر بكفي بروجا قديله نشت بسر بكف دفي بيدي قبول بكي جو انا كسي حتى وقفه دقي هاكر تشخاص شيكي لسر عرضي ناخذ دي سينور بو بس خدي بروجا كردي بو دبر كردايتيه دا تخص جو خباتك راست ودرست بكي جبارويجي خوش براكوجيه دا عليكي وباز دا دفي وقت تشتا هيدي البرشاف دي حتى جو ام كاربن بير لفاتني يا ناونا دبن سهانا في مزندا ويكيتيا كردا وبراتيا كردا وافاكرنا مالا كردا اف خاباندنا اف خيانه حق دوزا كرديدا قالك سباس جبوي شروفكاري سياسي منال حسكوك ودري اسكايبا لقال من بوي قالك سباس ما مستا رخصتنا أوروبا یا شپیلا پیش روژا کرد لی سوریه داخویانیک بلاف کرو تیده دبیجه کوری کفتنا پیاده و رژیم اسد لی کردستان سوریه بداوی هاتیه و قندیل کردستان سوریه جبو را دستکرین اوه جه اسد را آماده دکه. دبن نافنیشانا قندیل کردستان سوریه آماده دکه تا کو رادستی رژیم اسد بکه رخصتنا اروپا یا شپیلا پیش روژا کرد لی سوریه داخویان یک بلاف کرد تیده دیار دکه کو جد سپیکا شورش سوریه ده سال 2011 ده به اشکره ریکفتنک دنافبرا رژیم اسد و حکومت ایران و پککی و پیاده هات پیک آنین ناواروکا ریکفتن جی او بو کو چکدارین پژکی و پککی لی ایران چالاکین خواه راوستینن برانبر و یکی رژیم اسد و ریبده ج چکدارین پیاده و پککی کو ریوبریا کردستان سوریه بکن تا دمکی دست نشان کری بمرجی کو چکدارین پیاده لدجی هر تفگرک و چالاکی کی کردی ل کردستان سوریه راوستن اگر چالاکی لدجی رژیم اسد هات کرن وکو انجام جوی رکفتنیره لگوری داخویانی شپیلا پشاروژا کرد لی سوریه پیادی و پککی لکردستان سوریه بونه سدما کوچبرکرنا بهتر جه میلیون ولاتین کرد جدر وی کردستان سوریه هر وها بهتر جه 45 چالاکوان و سیاست مدارن کرد هاتن کشتن و بنچاف کرن ده هفدم دزیا سامان کردستان جبترولی و دستسرکرنا درگهین سینوری و فرسکرنا باجان لسر ولاتیان و دستسرکرنا مال و ملکین ولاتیان کد انجام اوی سیاست فاشینیست ده به دهین هزاران جوان کرد تبلی شرن منبج و رقا و گندوارن حلبه وکو خزمتک بی برانبر جرژیم اسد را بون و او قربانی جی هموش بو برجواندیا پیاده و پککی و رژیم اسد بون نج بو گله کرد لکردستان سوریه بو دداخویانیا شپیلا پیشاروژا کرد لی سوریه دهاتیه کو دیاره کو دم هاتیه کو رژیم اسد جاره کدن دس حالات خو لسر دورین کردی لکردستان سوریه را بگینه او جی وکو انجام جری کفتنین ویداوی ین کو دنابرا رژیم اسد و چکدارن پیاده دهاتین انجام دان و او یک دی پشت راس کرن جدما کو پیاده دست براکرنا و نو آلو دروشمن بسروان و لکردستان سوریه کرنه و او گاوا یکی جبو را دست کرنا کردستان سوریه جبو رژیم اسد دداخویانیا شپیلا پیشاروژا کرد لی سوریه دهاتیه کو گلک اندامن پیاده کادروین وان به دست وان جی هاتنه ترور کرن کو او جی گاوا که جبو وندا کرنا بلگو دیدوانانه هنک ج کادروین وان کارینه برف ترکیه و اروپا و برون و هنک جوان هاتنه ترور کرن نمونه شورش کوبانی برپرس حوالگیریا پیاده لرقایبو د دسپیکامها حزیران سال 2018 هاته ترور کرن کادروی بناوی حوال شیار برپرس دارایی پیاده لحریم جزیره د دسپیکامها حزیران ده 2018 هاتیه ترور کرن حوال مروان کادروی پیاده لدورا شداده دروشنه نزلال ده هاتیه ترور کرن او جید مها حزیران ده ده همان دمیده هولا ترور کرنا کادروی پیاده شروان درویش هاتیه کرن اونها دروشکی گلکی مترسیدار ره در باز دبه فواز محمود اوجی کادروی پیاده و برپرس دست سرکرنا همی مال و ملکین دجبر پیاده بو دمها حزیران ده هاتیه ترور کرن رخصتنا اروپا یا شپیلا پیشاروژا کرد لی سوریه بانگ لی همی ولاتیان لکردستان سوریه دکن کو لدجی رادست کرنا کردستان سوریه جبو رژیم اسد راوستن
Di heman demî de banga derxistina PYD û PKK ji Kurdistana Sûriyê dikin. Zêd Hesen Ark. بله تماشاوان جا نهاجی دریا اسکای و سیاستمدار عبدالسلام قاسم لگلا منه مامۆستا عبدالسلام دەمباش دەدەستپێکێدا داخوانیا شەپێلا پێشڕۆژا کووردا هاتیە بەحسا نابەرۆ کارێککەوتنا نابەرە پێدێ و ڕژێ ماسەت داهاتیەکردن لێبەری وێ تشتێ ji ber çê ji tevaiya hêzên Kurdî û aliyên Kurdî rejêma Esed hêzeke weke PYD û PKK destnîşan kirda ku vê rêkeftinên gel bike. عبدالسلام عثمان بله ببوره عبدالسلام عثمان بله مامۆستا کرم بکە سلسلة سجعوا قربان از دبقي اف بو حصل ام ديفيجن اف بلغنا هاني دنا قباريجيمي وكاكاكي وايراني دهيه وايغو جيرا امادكر رئيس هريما كردس رئيس عراقي جلال الطلباني بود بن سياوي د سيواناوي د اف بلان هاني هاتا دانين ایرو برداوی بویه پشتی گو رژیم ده همو دورن سوری ده دالیه اشهر ده دالیه سیاسی ده بسر کتیه و گو دبیجه او اتفاقا گو نقبا پککه و رژیم اسد چی بویه برداوی بویه دوز لوانا کری دواب اون تسلیم بکن بله و اب جوینا که به وفد اوی گوجر بجن اداره ذاتی 26 ماه ششا جشنبه و گریان بله و چاخیده پیشتی وینا جوینک دی چه بو بریو بریا باهوز اردال و قیادی کی دشی ناوی وینا فوزی قیادی کی عسکریه قوادر پککیه او هر دوشي قامشلو لمفرزة أمني عسكري أو جفاتا خو كرن وأبرياري هاني قد باب السروانا بسكناندون وبتطبيق كرن أف حفت صال أم جيت أفقرا كردير ويج بارتيين كردير ويج ملتي كردره أم دبيجن بككي بيدي نجي باوريي تخزمتي جو كردار جو كردوارد كير الناكه و قلن خواستاندية كردستان سوري كريا وكتشي لككي يشخرد دوشة لقنديلة فالادك وساعتها قوبي ورجيم وينا برده وطاب دركفة اف قلق بويري قبون وما تفدش آنين زمان وأز فازم تشتندشي أز بيجم كادركي عسكري شي عسكري كي مظن دبكاكي نافي چكدار 25 ماه ششا لسر سینور هاتا گرتن وینا دخواست بو او و ده اندامن یپکه لشکرن یپکه بخارج کردستان سوری بون هردو بس اف چکدار جو کردستان ترکیه بو هاتا گرتن و نیزیکداریا ملیون دلار شی بوارا گرتن انا او انسان و هردوی پیرشی ونداینو اكيد شي مصيري وانا هاتي كشتن بله مامۆستا دەستپێکێ دەخویابوون ئەv rêkeftin cihbicêkirina cindên welatên dagîrger ji Kurdistanê re PYD çima vê tiştê li ser xwe qebûl dike يبرقو PYD بنگهك استخباراتي جبا دولتي گو كردستاني دادگه كري اف كسين هاني هاتني چكرن جبو هيوي عملتي كرد وچه هيوي و داخواز هيوي جو كرداره چه ببه و PKK PYD پجاك و بین درباسی سر خطیبه بین جبو گوه چروس کا هیوی عملت کرد گو بخواز خوا آزاد بکو کردستان خوا بسرخه و بطفینه و هر وهاشی لکردستان سوری شیولو کرن بله ویدا بشی هیوین کردا چه ببین و خوا بسرخینه جبونا ولو اب پارتیاهن PYD PKK پیجاک به چقا اب ناو دنگی و اب ناوی وینی پر هنه دوابت بتندی بدجایی بدوت ونگی تلبر وانا بسکنه حیاگو او راوستن جوی خرابی آخواه یان تجاری بگوتنه بسیاست افکسانا ناین سره و خزمات ملت کرد تجاری ناک باشا مامۆستا عبدالسلام داخوانیا شەپێلا پێشڕۆژا کووردا هاتیە و داخوازێژ وڵاتپارێزان دەکەن ڕێگریە لە ڕادەستکردنە باژارن ڕۆژاوای کوردستانیش بۆ ڕژێمە سەد بکەن و هەروە PYD و PKKش ڕۆژاوای کوردستانی دەرخم بنەریناتە
خەلکێ سیڤیل وڵاتیان سیڤیلۆکار بن ڤیکارێ هارابن و چ تێخواستن دەمانەهادا ژە ئالیەن کوردیداک و چارەسەریەکە ژێ ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی ڕبین به بیان خود ما دعوه کریه نش کسی سیویل ما دوست کری و ما گوتی بزمان او چه کسی گوهینا دلی وینا دلبطه دلوه جبونا کردستان سوری و گل سوری دهندرن یا پکیده او کسی چکدار برا دیجی قیاده پککی پیاده بسکنن او چه کسی گو کردواری پیره هبه دوابه هم بری پککی پیاده بسکنه جبونا گو کردستان سوری نگه رژیم اسد و دور نگن طرفندن کرد سوری او قدیه کردستانین او اولاترن شهر کسی وقتا گو کسن چکدارن ای پیاده ای گو هینا رومت بواره هبه کردایتی بوانار هبه وزهوی دکم گو هبه وقتا گوله به و در فتک زیرینج کرداره به و چاخشی و پشمرگه روشی کاربن درباس بن و یک هیز و یک قوات جبو خدمت کردستان سوری و آزاد بونا وینا و بیزما بله گلک سپاس جبو سیاست مدار ما مصطفى عبدالسلام عثمان کوتبری اسکای بره مربوی جوانکی بناوی ریزان موسا درکیج کردن رکنتین لشام پایتخت سوریه پشتی 7 سالان زندان و اشکنجه ده گرتیگا سیدنای رژیم سدد بن اشکنجه ده جانا خوش دست ده شهید ریزان موسا درکی یک جوان کسین کو ده دسپیکا شورش سوریه ده سال 2011 ده على سرقبونا سوریه لسر پر سروک سوریه انگوجز رئیس لشام پایتخت سوریه هلدابون ده انجام ده شهید موسا جاری رژیم اسد و هتا گرتون جوی دمیبا ده گرتیگا سیدنای رژیم اسد دبو دوهجی ایواری بروسکا شهید بونا ریزان موسا گهشتا مال باتاوی قینک لناوندا باجار عفرینه چیبو سدم نوی تانها نهاتنه دیار کرن ده روژا دوشمه دمجمر 12 شوه دنگک مزن لناوندا باجار عفرینه هاته بیستن و جدرک تایبت جناوا عفرینه جار کر راگهاند کو دنگ جالی اوتوسترادا نو هاته بیستن لی تانها نهاتی دیار کرن جدرا وی تقینه جکیجان آلی بو چارشما بوریجی دو تقین لناوندا باجار عفرینه چیبون و ده انجام ده شهید و بریندار جی کتن ده بویرکا هاتو چونه ده لسریا دنا برا قامشلو تل کوشر ده ولاتیکی روژاوای کردستان جانا خوش دست ده و یکی دنجی بریندار بو لگوری زانیاریان ریباز نیوز لسریا دنا برا باجار قامشلو روژاوای کردستانی و باجاروکی تل کوشر سنوری به عراق را ده بویرکا هاتو چونه ده دو اتومبیلان لهفدان و ده انجام ده جوانکی روژاوای کردستانی به ناو یونس عبدالله جانا خوش دست ده ولاتیکی دنجی بریندار بو برینین وی ماترسی دارن ولاتیەکی ڕۆژاوای کوردستانی دچەمێکی دە لە هەرێما کوردستانی بن ئاو بوو ژیانە خۆش دەستدا دچەمێ شیلا دزێدە لە هەرێما کوردستانی ولاتیەکی ڕۆژاوای کوردستانی بناوێ ئەنەس عەبدولمەجید حەسەن دێ دەما کۆ خوا دچەم دەست سوپا دکرد بن ئاو بوو دەست وی هشک بوون و ئیدی نکاری بۆ خوا ژاوێ دەرخە و دە ئەنجامێدە ژیانە خۆش دەستدا حەسەن ji gundê xirîçka yê bi serdevera tirbispiya Rojavayê Kurdistanê ye û bavê du zarokan e beriya demekî Kurd hevjîna wî jiyana xwe ji dest daye ji ber kar Hesen Neşteciyê devera Barzan bû. هندك جدارن نفخوی را گندن کو جوینک دنا برا رژیم سوریه بچکدارن پیده ده بریا دو روشان لقامشتوهات درخستن جدارکی تایبت راگهاند گل هفاتنک نود ناورا چکدارن پیده و رژیم سوریه درباره دورین کردستان سوریه چه بویه لگوری گو باس نیوز بلاف کریه لسرزار جدارکی تایبت گو ناوی وی اشکره نکریه شمه جوینک دنا برا پیده و افسرین رژیم سوریه جبو هماهنگی ناورا هر دو آلیان ده لحول البرج لقامشلو هات لدارخستن لگوری زانیاریان گسرکده پیده بناوی هنر نراتیا پیده دوان جوینان دکر اوش آلی رژیم سوریه و افسرین پلبلند آمده بون جدرکی تایبت جو آرکر جراگهاند گو اف جوین تین پشتی جوینا گو بریا 10 روزان لشما پایتخت هات لدارخستن گو هر یک سیپان همو
و الهام احمد نونراتیا پیاده کرن تفان جوینان ده اوش آلیه رژیمی و برپرسین پله بلند آمده بون. لگوری همان جداری گونیزیک بونه که دناورا هر دو آلیان ده درباره همو بابتان لیتانها طور کفتنین فرمید ناورا هر دو آلیان ده نهاتنه امزه کرن. اوه دمکه بحثا وگرا رژیما سوریه جبو هندک باجارین کردی تکرن به طایبت پشتی گوره و بریا پیاده دست براکرن آلن خواه هر وها ونین شهیدین خو ونین عبدالله اوجلان جادین باجار قامشلو حسکی. هفدمی وی که جی رژیما اسد دست ببرفره کرن و بهز کرنا خالن خوی کنترول لباجار قامشلو. هر دم پیاده ادعا که او روش آوای کردستان بره و دبه و دبیجه گوتو چالاکی به رازی بون و ارکرناوی نایل درخستن. لرژیما اسد بردوام دکارن خود به گوتو آستانگی جوان را وره چه کرن. روشنامه وطن یا کج رژیم اسد و نیزیکه اشکره کرد که اوه باید دمکه و پیاده و رژیم اسد لهر دو باجارین حسکه و شام پایتخت سوریه جوینان انجام دادن و ده انجام جوینا ده لسر چند خالکی ریکفتن. پشتی کوپیاده نوچه راکرنا وینا و آلو سلوگانن خو و بالاکرنا آواهین کج رژیم اسد ورگرتبون جنابا باجارن حسکه و قامش لورت کرن جدرن راگهاندنه گوتنا پیاده به درو درخست و ناوروکا رکفتنان که دناوبرا پیاده و رژیم اسد دهاتی کرن بلاف کرن. روزنامه الوطن یا کج رژیم اسد و نزیک اشکره کر که اف بوید دمکه و پیاده و رژیم اسد لهر دو باجارن حسکه و شام پایتخت سوریه جوینان انجام دادن و هر دو آلی گهشتنه رکفتنه که لگوری که روزنامه الوطن بلاف کری که ناوروکا رکفتنه جوان خالان پکته. راکرنا وینا آل و سلوگان پیاده لباجاروکن روجاوای کردستانه. والاکرنا آواهیان کو بریانها پیاده رژیم اسد ورگرتبون لتواهیا باجاروکن روجاوای کردستانه. درستکرنا خالن پشکنینه ین هفبش دناورا چکدارن یپگه و چکدارن رژیم اسد لتواهیا باجاروکن سرب پارزگاه حسکه و جالی خواه چالاگوانان چند خالکه رکفتنا کو دناورا پیاده و رژیم اسد دهاتی امزکرن اشکره کرن. و لگوری کو چالاگوانان اشکره کری خالن رکفتنه بوی رنگی بون. چکدارن یپگه و تبلی رزن چکدارن رژیم اسد ببن. رادستکرنا درگه سینوری ین سیمالکا و تلکوچر لگل هرما کردستانه و درگه سینوری ین دربیسیه و سرکانیه لگل ترکیه جبو رژیم اسد. رادستکرنا کلگه نفت و غازه جبو وزارتا نفت رژیم سوریه و ریوبری آگشتی یا نفته لرمیلان و جبسی. هر وها چالاگوانان روناهی خسته سرمرجن پیاده و یپگه دریکفتنه ده. هر وها چالاگوانان روناهی خسته سرمرجن پیاده و یپگه دریکفتنه ده که داخوازینه نکو مرجن و گوت که پیاده داخواز کریه که زمان کردی وکو بابت که فرمی دری بازا خوندنه ده وره خوندن. پیاده داخواز کریه که نونر وان دو وزارتا نفتا سوریه ده هبه. پیاده داخواز کریه که خدمتا چکدارن یپگه ده خدمت العالم ده لجم رژیم اسد وره هجمار کرن. و جدرکی تایبت دازانین کل چند باجارکی ریکفتن کتیه واره جه به جه کرنه ده و ده دمک نزیک ده ویل تواهی باجاران بکه و واره جیب جه کرنه. جدرك تايبت جا باجاروك يرميلان جا ارك نيوز را جهان كو هجمارك مازن جا بالبرسن بيدي لقل مليونين دولاران رافيانا دربي سوريا هجمارك جا كادروين بارتيا بكاكي برف قنديل وفكشيان همان جدر سرباركر كو دو دست بيراكرنا آلو وينو سلوغانين كو بيدي لسر افاهي وبنجهن خو كو باجاروك يرميلان بلاف كربون ددما دست سركرنا دهاتيا كرنو جبر كو اف نوچهن بهن بلاف دبي بوجه نرازي بونك برفره جعلي آلي جرين بيديفا تورا سوریا مافی مروان راپورتک درباره قربانی شهر سوریه یه سال 2018 حتی هیوا حزیران بلاف کرد. تورا سوریه یا مافی مروان راپورتک درباره هجمار قربانی شر و پفچونان سوریه ده دسپیکا سال 2018 تا هیوا حزیران اشکره کرد. ده تورا سوریه یا مافی مروان ده راپورت خود داخویا کرن که 4759 سیویل ناور آوان ده 1104 زاروک و 798 جن هبون بونه قربانی و جیان خوش دزدانه. راپورت ده هروها هاتیه که رژیم سوریه جبر ایریشن خواه لسر سیویلان و برپرسه بر کشتنا 3056 سیویلان دناور آوان ده 610 زاروک و 5 جن هنه. اروها لسردست هزین روسیه 398 سیویل دناور آوان ده 79 جن تیده هنه جیانا خوش دزانه.
Tora Sûriye ya mafê mirovan herûha dide diyarkirin ku 205 welatî di nav wan de 48 zarok û 15 jin li ser destê rêxistina Daişî ya terorîst bûne qurbanî. 112 sivîl navbera wan de 11 zarok û 18 jin ew jî li ser destê çekdarên YPG bûne qurbanî. Herûha 30 welatî li ser destê opozisyona Sûriyê ve jiyana xwe jî dest dane. Tora Sûriye ya mafê mirovan di raporta xwe de gotiye hêzên hevpeymaniya navdewletî ya li dijî rêxistina Daişê berpirse ber kuştina 254 welatî di navbera wan de 113 zarok û 68 jin hene û 740 sivîl di nav wan de jin û zarok hebûn li ser destê aliyên li nas ve bûne qurbanî. لروجاوای بشار درعی دنجام شر و پفچونند نبره هزن رژیم سوریه جالیه کی با هزن اپوزیسیون سوریه 5 زری پوشن رژیم یاد نتیک برن اژانس قاسیون سوریه لسرزار اوده پروسه نوندی لبشور سوریه در جدرن خوین فرمیده تکس کرن کو هزنوان لبره التایره لنزیکی باکور بشار تفاصی لروجاوای بشار درعی دنجام شر و پفچونند نبره وان و هزن رژیم اسد 5 زری پوش جوریاتی هفته و دو تک برن و ده پروسه نبندی لبشور سوریه هزن اپراسیون سربر کرد که او زری پوش ین میلیسین اسد و ایران نو به ریا روکت که تا و هاتنا تک برن و ری لبر پیشوشون وان میلیسین هاتا گرتن. رژیم سوریه دست به اپراسیونک بجاهی برفره جبو کنترل کرنا بازار تفس به پشتوانی بالافرین اسمانی کریه کود انجام و ایریشه ده هجمارک قربانی کتن هجمارا دربدران گهشت نزدیکی 207,000 دربدری. ارتشا رژیمê û milîsên bi ser ve dest bi pêşketinê berfbajarê Tefas li gundewarê der'a kirin. Piştî redkirina wê ji rêkeftina li hevhatinê ya gotnavbera rejîmê û çekdarên opozisyona wê deverê hat îmzekirin. Li gorî goragihandina rejîmê belavkiriye, got artêşa wan dest bi operasyoneke bejayî berfireh ji bo kontrolkirina bajarê Tifis bi piştevaniya balafirên asmanî kiriye. Wev êriş tê piştî çend rojan ji kontrolkirina artêşa rejîmê ji bajarên Deal û Ibta piştî rêkeftina li hevatinê ya got bi opozisyonê re îmzekirin. Ji aliyê xwe ve ewdeya operasyona ya opozisyona Sûriyê ragihand got hewlên rejîmê ji bo derbasbûna Tefas tê piştî hatina piştevaniyeke leşkerî ji bo wê li Rojavayê Deal. Got rejîm ji du teweran êrişî Tefas dike. Li gorî nexşeya parêzgeha der'a ya got hatiye belavkirin artêşa rejîmê dixwaze deverên dibin kontrola opozisyonê de li Rojavayê gundewarê Der'ayê parçe bike. Da her parçek bi tenê bimîne. Ev du rojin artêşa rejîmê dixwaze berfbajarê Tefas de pêş bikeve. Lê armanca wê bi ser neketiye hetaniha, goçekdarên opozisyonê dikarîbûn zerxekî ji jûrê BMB û 4 tankerên ji jûrê T-72 yên rejîmê têk bibin. Herwiha artêşa rejîmê hewl dide got berfbajarokê Tayba û Sayda bikin. Herwiha artêşa rejîmê hewl dide got berfbajarokê Tayba û Sayda biçe ji aliyê Kihêl û Cîze. Got şerekî mezin li wê deverê rûda û bi dehan hatin kuştin li gorî got opozisyona Sûriyê belav kiriye. Her li gorî zanyariyan got êrişeka asmanî mezin li ser deverên dibin kontrola opozisyonê de heye. Got bihtirî 1000 topî li ser xaniyê xelkên sivîl li her du bajarên Tayba û Sayda ketine. Got encam de 5 sivîl jiyana xwe ji dest dan, yek ji wan jin bû. Hevdemê vî şerî netewên yekgirtê ragihand got hejmara derbederên Sûriyeyê got ji deverên şer derbeder bûne gihişte 207,000 kesî. Got piraniya wan li ser sînorê Urdunê asê mane. اندام پلیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سووریا دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار بابەتێک دەربارەی شەڕێ باشوورێ سووریە و ئەنجامên wê yê siyasî li ser rûpela xwe ya tora mîdya civakî ya Facebookê belav kir û têde hin hûrgulî şirove kirin. اندام پۆلیتبیرۆیا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار بابەتێک دەربارەی شەڕێ باشوورێ سووریە و ئەنجامên wê yên siyasî li ser rûpela xwe ya tora mîdya civakî ya Facebookê belav kir û têde hin hûrgulî şirove kirin. دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار di wê babetê de got ku devera başûrê Sûriye yek ji deverên kêmkirina astê şer bû ya ku birêkeftinekê li gel Amerîka hatibû imzekirin ku parêzgeha Der'a û qûneyê Tirawsûyê de li xwe digire.
دربارەی وەیەکێ دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار دپرسە گەلۆ چی ڕوودا تاکو رژێما ئەسەد دەست bi cengekê kir li ser parêzgeha Derhayê gelo ew biryar bixwe wergirt yan bixwe biryar da deverakêmkirina astê şer nehêle û çawa wêrî wê gavê bistîne bê ku roniya kesk ji welatên gerentor ji wê rêkeftinê re wergire. Di vir de Dr. Abdulhakim Beşar dibêje bersiv zelale ji Emerîka tê dema ku got divê grûpên wê deverê bixwe biryar bidin ku divê çi bikin û di beramber de Rûsye beşdarê duwem bû yên bihêz di armançkirina parêzgeha Horan û grûpên ku li wir dimînin. دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار هەروەها دپرسە گەلۆ چما وان وڵاتان بریار دا رێکەفتنا کێمکردنا ئاستێ شەر نەهێلن و چی ئاماژەیەن سیاسی دەرباری وەیەکێ هەنە و بەرسڤدا و گوت کو ئەنجامên سەردانا ئەسەد ji Rûsyê re piştî vexwendina botîn jê re û daxwaza nehiştina hêzên Eyranê li Sûriyê ku Esed gotibû ku ti hêzên Eyranê li Sûriyê nînin tenê rola wan rawêjkariye. Herwiha Rûsye Eyran wekû rekaberekî ji birjewendiyê xwe re li deverê dibîne herwiha guhertina armancên serekayên Amerîka li Sûriye hatine guhertin û bi tenê mane di çarçoveya derxistina hêzên Eyranê ji Sûriye û ji navbirina terorê bi taybet teroristên Daişê. Li vir Dr. Abdulhakim Beşar herwiha dipirse çawa wê hêza Eyranê bê biçûkkirin û ji Sûriye bê derxistin gelo bi hêza leşkerî yan rêkeftina siyasî yan fişar li ser rejêmê bûye mebestê. Nerîna Dr. Abdulhakim Beşar di wê derbarê de ew bû ku rejêm newêre daxwaze ji Eyranê bike ku derkeve û wê tu çareseriyê leşkerî Amerîkî Rûsî hevbeş dijî Eyranê ji bo derkeve ji Sûriye tu nebin û ya herî egera wê heye ku bibe ew e ku êrişeke leşkerî ji aliyê İsraîlê rû bide ji bo derxistina Eyranê û dûrxistina wê ji sînorê İsraîlê û Eyran jî dikare bi cilên çekdarên Esed fêla xwe bike da ku li Sûriye bimîne û ya ku te kes dike ku ew fêl li Amerîka hatiye kirin ku Amerîka dest ji parastina başûrê Sûriye berda. Bi wêyekê jî Dr. Abdulhakim Beşar dibîne ku di encam de rola Eyranê bi cih dibe li dijî birjewendiya milletê Sûriye û şoreşa ku pêra bûye û bi wêyekê rejim bi ser dikeve û Amerîka şikestinê dirêkeftina xwe detîne û ew rêkeftin rastiya xwe ji dest dide. Şêrîn Kîlo Ark. هەژمارە 587 ji Rojnameya Kurdistan bi her du beşên xwe yên Kurdî û Erebî gehişt berdestê xwendekaran. Têde hejmarek babetên giring di hemû warên jiyanê de hatine belavkirin. هەژمارە 587 یا Rojnameya Kurdistan bi her du zimanên Kurdî û Erebî hate belavkirin û têde behsa hejmarek mijarên giring yên Kurdî û Kurdistanî û Sûrî û cîhanî hate kirin. Du manşetê sereke de yê rûpela yekê ya beşê Erebî ya heman Rojnameyê babetek hatiye belavkirin bi navnîşana serkeftina dîplomasî ya Encûmena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê wekû aliyekî serbixwe didan û standinan de. Babeteke dî ya pir giring di beşê Erebî de ya vê hejmara Rojnameya Kurdistan hatiye belavkirin derbarî jina Kurdiya pêşmerge û rola wê di nav wê hêzê de. Herwiha babetek derbarî Komîta Amadekirina Distûra Sûriye hatiye belavkirin û têde nivîskar navnîşana Komîta Destûrî û xwehavêtin di serrastiyê re dike. Nivîskar Karzan Yasîn ji aliyê xwe de babetek derbarî avakirina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ya ku xebata xwe ya 61 salî berdewam dike nivîsandiye. Herwiha Rojnameya Kurdistan di vê hejmarê de hevpeyvînek lêgel Kamiran Hac û endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û endamê Ofîsa Pêwendiyên Derve ya Encûmena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê kir. Ew jî bi navnîşana ew rewşa Efrîn têde derbas bû encameke normal bû an ku pêşbînîkirî bû ji siyasetên PYD yên dubare berhemanîna dîktatoriyetê bûn. Rojnameya Kurdistan bi hejmara xwe ya 587 gihişt berdestê xwendekaran de. bi her du beşên xwe yên Erebî û Kurdî û têde hejmarek babetên giring hatine belavkirin duwarê siyasî û rewşenbîrî û hin warên dî yên jiyanê. Di beşê Kurdî ya jmarê 128 ya Rojnameya Kurdistan behsa du komkujiyên mezin hatiye kirin û di du gutareden behsa komkujiyên Amûdê û Kobanê tê kirin. Rojnameya Kurdistan ya ku ji aliyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hejmara xwe ya 128 bi zimanê Kurdî belav kir têde behsa gelek mijarên taybet bi Sûriyê bi giştî û Kurdistana Sûrî û parçeyên din bi taybetî. Her wiha behsa du bîranînên giring li cem gelî Kurd li Kurdistana Sûriyê kir. Di ropela yekê de ya beşa Kurdî gotarek bi navê welatiyên Amûdê em çi cara xwe ji PYD re naçemînin û mebesta wan jî komkujiya Amûdê ya beriya 5 sala li ser destê çekdarên PYD rûda û di encam de şehîd û birîndar ketin. Di vê gotarê de behsa çawaniya êrişa çekdarên PYD yên bi ser PKK ve
لی خوپشاندانا سیویل لی باجار عاموده و گولا باران کرنا وان کو د انجام ده 6 ولاتین عاموده شهید کتن. هر وها لسر زار شاهد حاله کی کمکوژیه بحثا هرگولیه و کمکوژی به گشتی دکه و سیاست پیاده در حق جوان و سیاست مدار و روشنبیر و چی کسی لدجی وان را دوسته. هر وها بحثا پیوستیا سزادانا کس و تومتبار د کمکوژی عاموده ده. د بشکی دنیا روزنامه گوتارک به ناو 3 سال د سر کمکوژی کوبانه را در باس دبه و هین برینا خلکین و گرمه. بلاف کریه کومه بستا وان کمکوژی کوبانه یانکو بری 3 سالان لسر دست چکدارن داعش رودا و د انجام ده به صدان ولاتی شهید کتن. دوی گوتاره ده بحثا چوانیا ایریش وان چکدارن لسر باجار کوبانه کرن کو د انجام و ایریش تروری ده د 164 کس هاته شهید کرن و د ناوان ده 37 زاروک و 77 جن هبون کو جه 37 مالباتا بون و د انجام و کمکوژی ده 93 زاروک به دیو و بابمان به او بهتری د 176 دن بریندار بون. روزنامه لسر زار ولاتیه که کوبانه دبیجه کو دست پیاده جی دوی کمکوژی ده هه جبر کو وان خودید پاراستوان ولات و باجار ما گلو اول کوبون دما کو چکدار در باز بون به گمان دستن تاریدن و کمکوژی ده هنه دبشن دن یه روزنامه ده بحثا مجارن دن تایبت به انجمن اجتماعی کرد لسوریه و کار و چالاکی و گوتار و هلبس هاتبو کرن. انجمن خوجاهی باجار عفرینه و هرم عفرینه تفیک و راستی زحمتیتن دفکرنا دبستانا ده بردوامن. خوندن لهر جهکی و لهمو دورین جهانی کارکی پیروزه و لهر ولاتکی لجهانه دخوازه که ملت وان دخوندن خوده پیش بکوین دا که ولاتن خواه با آرامی آوا بکن. پشتی که شرعی عفرین روژاوای کردستانی هاتا انجام دان و زاروکن عفرین تا دمکی بخوندن من لی پشتی کنترول کرنا باجار عفرین جعالی ترکیه و انجام دان انجمن خوجهی او انجمن بکاروبارن ملت خورابون و به هر شیوه کی آلیکاری ملت عفرین کرن او دست بفکرنا قطابخانهان کرن او دست بفکرنا دبستانا کرن دا کو با آرامی زاروکن عفرین خوندنا خو بردوام بکن. لنافچین عفرین انجمن خوجهی دست بفکرنا دبستانان بگشتی کرن و بتایبت لهر دو نافچین شیعه و راجو و تا گوندوان جی دبستان وان هاتن فکرن. تفی زحمتی و ریگریا کوته لپیشیا انجمن خوجهی جعالی گروپن چکدار و لی او دکار خدا بردوامن. هر وها لناوند باجار عفرین جی ناوندن فیرکرنه و کو فیرکرنا زمانن و پروردکرنا کارن جنان جی هاتن فکرن. هر لگور چالکوان عفرین کو لسر تورن جواکی بلاف دکن کو بهتری خلک عفرین بری خوددن وان ناوندان و ناو زاروکن خوا دوان دبستانان ده تومار دکن. اف یک هات پشتی کو پارتیا پیده العفرینه اف کارن هان جملت عفرینه را ندکرن. لبتن دخستن کو زاروک عفرینه خوندن هوان زاروکان لگوری سیاست وایا شوفینی با و کو دورن دنیان روژاوای کردستانه کو تنها بکارتینن و خلکن چار دکن کو دبستان وان ده بخوینن. ایرو لبازار عفرین روشاوای کردستان گروپا العمشات لگل هن برپرسن ارتشا ترکیه و هن کسایتین عرب ین لوی دوره سردان مالا شهید احمد شیخو کرن او جیب مبستانه چار کرن مال باتاوی داکو لهف هاتن لگل وان بکه لبلی هفجینا شهید احمد شیخو او جمالا خواه کرنه داره شهید احمد شیخو جگره سروک انجمن خوجهی یا نافچه شیه بو جبری دمکی لعفرین لسر دست گروپن چکدار هات بو تیرور کرن. فرمانداریا پیشمرگین زیروانی دبیجه کو پیشمرگین بریندار لهر جاکی بن لگوری یاسای معامله الگلوان تکرن ده داخوانیه که ده بشه راگاندن فرمانداریا پیشمرگین زیروانی راگاند کو لسر فرمان سروک مسعود برزانی تو پیشمرگیک نایب پشت گوه خستنو تبایا پیشمرگین به یک چا به یک استی معامله الگلوان تکرن او جی جبر کو سروک برزانی گله گرنگی به پیشمرگین ده فرمانداریا پیشمرگین زیروانی د داخوانیا خود د زانین کدما پیشمرگه بریندار دبن لگوریا سورن میان معامله الگلوان تکرن و به تو اوای کی پیشمرگه نه پشتگوه خستن به وی اوایم گشنه داویا بولتنه بری بداوی هاتنه دوباره سر نوچا سالادريا فارسكريا بيدي حمورة بانديين سياسيين كرد وعرب لبجار قامشلورا دستي ستما أو لهي رجيما سوريا كرن
مسلم محمد اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دبیجه خلک روجاوای کوردستان دخوازا دیارکرنا چارەنویسا گرتیین di زیندانên PYD de dikin. شپێلا پێشەڕۆژە کورد لە سووریە دەبێژێ بۆ قندیل کوردستانە سووریەش بۆی ڕادستکردنێ ژەڕژێمە ئەسەد درە ئامادە دکێ. پشتی 7 ساڵان ji zîndankirinê ciwanekî Kurd dibin eşkencê de jiyana xwe ji dest da. Bi alîkariya tîma Arken û çayên me bi dawî hatin bimînin xweşiyê de. هەر شاد بن.